Ljubljana ne bi bila mesto, kot je, mesto literature, če ne bi bilo Fabule. So I accepted the invitation to come here because, well, for two reasons. One, because I had never been to Slovenia, I was very interested to see it. And two, because the letter of invitation I received was so polite that I thought I had to come. Vsako leto izdajo knjige gostov na Fabuli, to meni vedno je, to je super. Zaradi Tatjane Tolstoj, ker sem tajna oboževalka. Sem gledala njeno oddajo Šola obrokovanja na ruski televiziji. Pour faire connaître leurs livres, ils se retrouvaient en petit comité avec, disons, la grande bourgeoisie distinguée et intellectuelle. Bon. To, da lahko nekatere avtorje doživim tudi na festivalu, čisto osebno, da smo v istem prostoru, to je pa samo še eno takšno darilo pravzaprav. Well, I would like to have a dinner with Jesus Christ, but someone will come and spoil the party. Zato je začela spet jokati. Tedaj pa je spet zaslišala glas. Ronja, ne bi šla zdaj domov. Na Fabuli opazim izjemno razgledane ljudi, s tako širino bralce v pravem pomenu besede. Opazite tudi na dogodkih, se pogovarjajo z drugim, komunicirajo, ne gledajo telefone. It's been a really lovely experience seeing the city and participating in at the end of a very great festival. So thank you.